Kaying jong ikong Christina syarap hinin gamien kala syakawang mau hadu bagit jong ki jing hangin kila pad bat pralon na kalyang ki traying kila keno bade ki briu ki bakurshan yu kurtong ka VPP ki balawan ther mau ya kaying tang nakadaw bagi klem kurshan yu kurtong ka VPP. Haka jing jure blalam ba hapalau jong ikong Christina kila dan bon ki mau ki bala sapriang hapalau ki bala kawang ya kiyen bat kiyen kila pat bat shusa pradlun hamadan pat hapo ki kamera lalap ru baki dukhat katei ka yeng kidan hapadeng ka jingting jingsian bat ukpa ka yeng uba lam langstang lem bat ki khun shenrang ki klem sa shu yeng bat ka kong Christina shadap ru kala let sano she yeng ikime jangka layo jingtem baki dan sakiwe kiwe ki yeng ru ki ba klem kershan yo kurtong ka VPP kila syakawang mau Nakalyang kibor pulen jong ka East Jainti Hills District hapo ka jingelam additional SP uba S Paslin kila pelong ka jing pahara ka bajur hasnong narwan bat kipulen kila shimkia bharu ha ka batela kam ya ka shongsuk shongsan hapo ka shnong ha collection MDC sha JJDC kishnong narwan ka ha papo ka 24 sutra narwan constituency bat na kani ka constituency la job da ukortong ka NPP uba seibor lang shanam hakaba ulatam praspa san penyo von ya ukortong ka VPP uba lamsuk langstang uba na kashnong narwan. Ibu panawi tresnang ni panawi tregem gi kan yang du kandidat VVP Vivan Cikari Vivan Haskuti dingin ngintip ban kanungut ki ba ban Haskuti ngasis phang la sos ngai ban keren kata polis hayung ni ong gopi mutu hamten thi sa ba hayung ni war chingit ban ap polis api ngat ong tong sort ngan man tili ong wi pai khun jong ki gile cha e ki dan sano ong wi la le la snyau ting da la le chwa te Ipa jong pi mentai la pet hoi la pet chwa la ong isar la ne ram muti wi sar khasi la ong tasar pi ki khun chipa khun la le pi kimi le la snyau bhavan le da mo tasar ngasa haying chu ime per ong pa biang he tu pikir tengkom nakam nga Christina sadap Christina syadam mentah yang pidan bat ki khun em tang kasa tang bar we tang email janga wa I para wa email arkni hangni ba pisa em gi susong kai ite gi kor baban gi bru ba sules niu suwan dondang lain song gi para email la dondang ini para tapi klem ya le ong khamya men saw ki khamya nang suban kren sunu tengah la khangi ka yeng ngat phet sayang email tambawan hayang email ngam senyew ka lekum no suwan hayang email de ka le tam wan ta tu de la senyew yung de la kedak kela bagi tin si ban de ngin tip so dai ong kamnu dai pulis le la yin itu dem am pulis le itu gi bernyadai pulis le la smuglan kadang ni hang tu hap samit ka andi tu samit ada kiada nang su bernyada kala apoi da tip tanu khung tengin yo men tip de ong kan ngut ke em kan ngut ke men ki ga daw ba kita ki PPP ki chrain tema su kandidat ban mi tresnong ya tabut telah kamrem tu kan rem tu kandidat tresnong su ong mai
igi sut ba hau ba chnang igi lek parti yang lilai parti yang NPP la job NPP dala snawrem te I menam kersan menang kersan lek bat ukut dia gitu bicnang le hablang hau tam tak lu te hau je 10 minit na hau je 4 minit mah I pulis lampam de pulis akmat ki cuman berdaga mau daga den daga la bat suklam bat terbami gat bangun gat bangat suklam tin basi bat ande tin bhatang pulis nangis ni ni tiswa sini la cem gi hatu ya kelu ya lagi I pulis pila ya yin duti yang ki kam duti yang ki ni ki tin ni duti begitu officer gitu gi Nugiawan lang. Kamu kita gibril kimtiang ya polis ro ha? Mungkin dah. Suwan ni polis ang di yale pak polis ni. Nim pak igi polis. Polis ang igi bantu igi yung dan tacem igam gini dan rengi ya ida pak igam ga banyak ni. Tapi man an sa kamara ki. Ayun ni to yung aji man kini berwala ni kam yang kirong mato adi kam le chong am chimet ki. Untuk dia buat ki MVP ni para cuan kam cimet ki. Man kam cimet untuk yang pok ki yung sem i untuk di kam buat ki kam berthai kam para LMA ni MDC untuk man ki kam wa to cimet dau cimet ki. Ki le I nang tok tu I step man I kita berbuat tak ti na yung. Man tu tu berbuat tak ti wa tak wa man dau cimet pi yung ato apa kan dia. Kalau di depan mapu depai pan mapu am le na to ki wa cimet hi te yang thok di belum step man cimet hi dau dak ti yung step yo hi Mana baong ta? Itu ki berbuat cadat di yung step lah ngak galing nga to kerjani ga MVP ga UDP ga ni ya pra kerjani ga pra man ledok men mesti dengan sana ga kam di dat gi ni yung wala cimet ni yung wala du dat dusman ni cimet ni yung to apa au kan dia untuk apa tai Kamu ka jingsa dat yung ni di am ga daw simet. Am kada simet ang ga suyok po ya iwa gi tu parti. itu belum tok mesti sakhi I daw apa kan dia mo cimet mo yung Oh, pinang thot ka daw. Ka ye ka daw wa pidat ka yung ha. I daw yung kan dia apa tip on pau man tai nak tak ti ang daw cimet ni yung mo I man ta